أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای دلوان دلوین، سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توام به انشاءالله. گلی حوال و گرن هجا ج قسم معمول منصوب کو 13 حبون او معمول کو منصوب بین ام گهشتنا لبا نهمین والتاسع خبر باب كان نهمين معمول منصوب خبر باب كان يعني خبر افعال ناقصه كو رفع اسم قد كن نصب خبر قد كن يعني خبر وانكو منصوبه او خبر وان هم منصوبه همجي معموله لا افعال ناقصه وان عمل دكن. نحو كان الملائكه عباد الله تعالى، ملائكه عباد خدانا. أو كان أفعال ناقصة، الملائكة اسمية، عبادة خبر كان أو منصوبة جالي هوالان ومعمولة جتشما معمولة لورا كانت إذا عمل كريه الله مضاف إليه. والعاشر يدهمين معمول منصوب اسم باب إن، اسم باب إن يعني حروف مشبه بالفعل جالي هوالان. اسم وانا جي قسم معمول منصوب يعني هم معمول لورا انه اخواتي بتدا عمل كلنا وهم جي منصوبه. نحو ان السؤال حق يعني ان سؤال القبر حق، محقق برصا قبره برصا منكر ونكير جملية حقت شكل راست تدا شبهتنا. أبا الفرق أولا إن حرف مشبه بالفعل سؤال اسمية أبا هم معلمولة لو رأينا تعمل كله منصوبة جي حق جد بتا خبر إنه. والحادي عشر ينظمين جي معمول منصوب قالي أولا لبا ينظمين اسم لا، اسم لا أو كي جان لا التي لنفي الجنسي أو لا يكشبون النفي جنسي، نفي حكم جنسي. لو رأوجي نصب اسم خود که رفع خبر خود که. نحو لا طاعت مغتاب مقبولة، نینا اطاعا کسی کو غیبت دیگه، کسی کو طوب فتنتی ترشینه دادی قدیه دیگه و غیبت دیگه پشت انسان خبر داده اطاعوی نمقبوله دبی مرو اطاعوی نکه. لارا رسول خدا بجا علیه الصلاة والسلام لا طاعت لمخلوق في معصیة الخالق، دبی امریا خدا دا اطاعا کسی دبی نیکرن. باب مروجی بده ما خرابی گوت مرفت خرابی ده مرو گوتناوی ناکه مزنه مرو دبه کی دبه بلا بده ما کو تشتکی به امریا خدا تده به خدا جی حسنه که جی عاجبه ده مرو گوتناوی ناکه گوتنا خدا اساسه. أبا تيمينا كده جاري هبالان لا ينافي حكم جنسية طاعته اسمية أبا منصوبة معمولة معمولة لارا لا تدع عمل كريه منصوبة شقاء لارا اسم لاية مغتاب المضاف إليه مقبولة خبر لاية جاري هبالان. والثاني عشر لبا دانزدمين جي معمول منصوب خبر ما ولا، خبر مولاي كي جان مولا المشبهتين بليسه أو مولاي كو هاتنا تشبيه كلم بليسه يعني كو عمل كن عمل ليسه هم عملي وكي ليس همشي معناه ليسين قال هوالان. نحو ما الغيبة حلالا، غيبة نحلاله أبا ماي معناه ليس غيبة اسمه حلالا خبره بقال أبا خبر ماي أبا منصوبة معمولة جي. ولا نميمة جائزة، نميمة فسادي تبليهوي رشاندنا طوفي نخوشید نبرا انسان دلار امرو انفصال گلی هوالان گل لک خرابن او ناخوازن کدنا و جواکی داد نوا کسان دا خوشیدی براتی آشتی بگوله رو حیوان به تشت قریش تجیبویه و تشت خوش لوان گرانته او چان دکن طوب فتنتیه طوب نخوشیه طوب فسادی نبرا انسان دا درشین او جبون اخواه تشکی پیروز بینن کوبخواه قریشن به تشت قریش را مشغولن. اول لای نبی حکم جنسیه لای معنا لیسیه نمیمتو اسمیه جایزتن شی خبریه اول لبر جایزتن هم معموله لارا لات ده عمل کریه و منصوب جی بیه خبری لای گلی هوالان. و الثالث عشر يسزدمين الفعل المضارع، فعل مضارع يعني سيزدمين معمول منصوب فعل مضارع كيان مضارع الذي دخله احد النواصب او مضارع کو داخل السر بويه یک جوان نواصبان کو ان لن کی اذا کو مشهور بحشاره هانن
و یک جوان داخل سر فعل مضاربه به او فعل مضارع جی معمول منصوبه نحو احب ان تغفر ذنوبی احست کم که گناه بین غفراندن بین بغشاندن اما ان تغفره گلی اما تغفره مضارعه منصوبه و معموله جی منصوبه لارا رزه بره معموله جی لارا ان عمل كرياتي دوي نصبه كريا أحب فعل مضارعة فعلته مثلك أنا ناصبة تغفر فعل مضارعة ذنوبين آب فعلية يجي مضاف إليه بلي قالي هفالان معمول منصوب جي خلاص بون جهشنا مجروره وأما المجرور فإسنانه حتى كمجرور دو حبن ما قو معمول 4 حبن قالي هفالان مرفوع منصوب مجرور ومجزوم ما مرفوع ومنصوب خلاص كر ام جهشتنا مجروره حتى كمجرور دونه الاول هي كمين المجرور بحرف الجر او مجرور بحرف جريه وبحرف جريه هاتيه زير كرن نحو اعمل باخلاص تو عمل بك باخلاصه يعني رياكاري نكش بنا خدا بك اما باخلاص قال اخلاص مجروره مجرور بشي ببايه او اخلاص بمجرور مجرور بحرف جره اعمل فعل امره فعل تدم مسترك انت با حرف جريه اخلاص المجرور به متعلق اعمال بعد به جار ومجرور متعلق اعمال بعد به والثاني يمين جي مجروره كما قلت دونه یک مجرور باضافه يجي مجرور بحرف جر يجي مجرور باضافه والثاني المجرور بالاضافه مجرور باضافه نحو ذنب العبد يسود قلبه گناهکاری عبده که عبد گناهکاری بکه گناه هم بکه خرابی بکه یسوید قلبه و قلبی رشت که وصل گلی والا گناه قلب انسان رشت که و تعالی حفظمش گناه هم بکه انشاءالله و تعالی دل ما به نور ایمان و قرآن رونایی بکه پاکش بکه زلال بکه انشاءالله اول ورد گلی والا ذنب العبده اما عبد مجروره مجرور باضافه ذنب مضاف عبد مضافه اليه اما عبد مجرور بچیه باضافه ذنب مبتدا عبد مضاف اليه يساوي فعل مضارع فعل تدم مستترك و راجبال يبالي يغنه بده يساوي رشت که او گنه قلبه جي مفعول يساوي له هوج ودته مضاف اليه المجزوم ام جيشنا مجزوم گلی اولا مرفوع منصوب مجرور مجزوم واما المجزوم فواحد مجزوم شو قلبك تنيه شو خاصه فعليه قال ولا مجرور خاصه اسمه مجرور مجزوم جي خاصه فعليه وهو الفعل المضارع الذي او فعل مضارع وكيا دخله احد الجوازم وداخل السربي يجوان جوازمان نحو ان تخلص يقبل عملك اگر تو خالصانه بکی تو تشخش بنا خدا بکی اخلاص لی بکی عملتا دیواره قبول کردن هگلی هوالان عمل کنگی تی قبول کردن شکو مرد کرد همه کش بنا خدا به اگرش بنا خدا نبه نای قبول کردن رجا قیمت دیجو انسانی را واره گوتن تش بنا کی کده بلا اون کفاتتا بده لیدوی ام عمل خوش بنا خدا بکی خوی طال عمل ما کار ما خبات ما گوتن ما تش بنا خوا بگرنه یا ربی تو قادر حمیتشتانی ام ویشتهی بیدکن لابادکن رجا دکن دنیا تا مش بنا خوا بگرنه یا ربی ان تخلص اگر تو خالصانه بکی اخلاصی بکی یقبلو عملو که عملتتی قبول کرد انه جازمه اگلی حوالان تخلص اصل خدا تخلصوه انهاتیه جزمه کریه او فعلم داره هم معموله و همجی مجزومه معموله لارا انه تدا عمل کریه و حرکوی بریه حصفه و مجزومه جزمه کریه یعنی پیش بریه يقبل جي قال اولا او جي مجزومه لارا ان جزمه دو فعلان كري يك فعل شرط اجازه شرط يقبلوا او جي قال اولا تخلص فعل مضارع فعل مستترك انت يقبل جي فعل مضارع نائب فاعل نائب فاعل عملوش بتا نائب فاعل يقبلوا كاج بتا مضاف اليه قال اولا خدای تعالی و تماجی سرفراز بکه و بگه این تمرازه و حفظ وجه شر فتنگر و فساد و خاین و ببختان بکه و خدای تعالی دوز و دعوا ریا راست و ریا حق و بگرنه شبدارین دوزا رسول الله دوزا مافی مروفان دوزا حق و حقانیته امانت خدا بن